سۆقراتێس کییە؟ دناو ڕامانوەرێ دنیای دێ هەری پێشکەتیە لێ تو جاری گوتنەکە تەنێژی نەنویساندیە. تشتێ گوام لەسەر سۆقراتێس زانن فکر و گوتنین کەسێ دینە. وەکە گوت تێزانین ژغەینی تایبەتیێنی وی گوت دناو دیالۆگێن پلاتۆنرە دەرباس دەبن ئەم دەزانن ئەو زلامێکی بێمرێز کن قەلە و بێکار و کرحە. نەخۆ دیێکارێکیە لۆما نکارێ دژناخۆ و زارۆکێ خۆمەیزێنێ ناکەوێ ناف سیاسەتا ئاتینایە وی تشتیش خۆرە ناخێ غەم و هەنێکی ئاسۆسیالە. وەکی دیتێ گوتن گۆ سۆقراتێس قەت نەوەستیە کاری بوو شێوەکێ بتەمامی بێ خەو دەرباس بکێ و بتا عراقا سەرخۆش نەبوو لێف هەموو خەونن. گۆری پلاتۆن سۆقراتێس کەسێکی دەرەخۆزاییە کارێوی تەنێ پرسێ ئەحلاقینە هەموو تشتی گوتنا پارێزگەها دەرپی دەست پێ کرد. گۆری وێ پارێزگەهێ تو کەس بقاسی سۆقراتێس نەزانەبوو. لەسەر وێ گوتنێ سۆقراتێس ماتمایی مابوو دناو مرۆڤادا لە زانینێ گەرا وەڤنە پێنی تەست کرد. مرۆڤێ دی ئیددا کرن گۆ خۆدیێ زانینێنە و باوەر دکردن گۆ بەرسوێ وا باشن. لێ لێکۆلینێن سۆقراتێس تشتێکی دی نیشانیوان کرد بەرسوێ وا غەلەت بوون. وی تشتیژی هێرشت مرۆڤ حمەق خویا بکن و گەلێک جوان ژی ji ber vê rastiyê aciz bû. Li Atînayê ji Sokrates nefret kirin. Dawiyê de Sokrates zanebûna xwe qebûl kir û fêhm kir got dizanê û ew nizane. Heye gohûn bibêjin Sokrates ji vir pêva paş veçû. Lê na ev tişt nekir. Gava got cezayê mirinê danê ew dîse nesekinî û felsefa berdewam kir. Gorî wî tirsê mîna mirinê nenasbar rêyeke dî bû û bi vê rêyê mirova digot em dizanin. Lê em nizanin. Sokrates باwer dikir li hemberî pozbirindiya hevalê xwe yê Atînayê berpirsiyar e û nezanî li ku derebê divê li hemberî wê bisekine. Hemû baweriye xelet zirarê dine tenduristiyan. Vilo bifikirin win li ber rêna û win dibêjin ez ê bi şiklekî ewla biçim hemberî rê. Lê win nizanin got qemyonek bi halekî xurt nêzîkî we dibe. Heke win pozbilind bin û kesek werê ji we re gotina na derbas neba têbin qemyonê de biperçiqê bibêjê win gudar nakin û nê bi aliyê rê de meşin û dibin qemyonê de perçiqin. Win pozbilind nebin. Sokrates ev tişt dixwast. Baweriye xelet bandorî hemû tevgerê me dikin û xisletê me xerab dikin. Careke dî got win bibêjin ez zanime tiştekî pêşî bisekinin û weke Sokrates bifikirin. Got win nizanibin fêr bibin. Tiştê got em li ser Sokrates dizanin bi tevahî gotinên kesê dîne. Niha hûn ê bawer bikin got ev tişt rastî ne.